Muthi wa gukungwira family parish ya Muthure Peter Kikuyu Kiambu ni kuetekia hamwe na atongoria kuma kaunti ya Kiambu macemanĩtie igongona-inĩ rĩa mitha kiumia. Ni gukorwo na mikakati miega and especially ya kunina corruption ucio niguo ungumania na uitangiki wa mbeca kuria turona andu magitumira mbeca uria gutagiriire. Uguo noguo nduria tungienda uhuranwo naguo nigetha nayo budget ikorwo ikihota kunyiha na nigetha Wanjiku akorwo akihota gukua murigo ucio wa budget. Thutha wa igongona, kanitha ikigacirithia mawatho ma kwaga kuhe mweke ateti kwariria muingi kuria ma MCA aria maumagaritie gavana wa Kiambu maumitwo mweke. No gavana Kimani Wamatangi uhetwo mweke ari wika handu-ini ha atongoria kwariria etekia no agatarirwo ndagika cia kwaria. Walikuwa hata wanajuana na baba askofu, kwa hivyo ni marafiki. Kwa sababu ya hiyo nikiwa nimesimama hapa nitamwalika ili aseme mawili matatu nikiwa nimesimama hapa. Wasisimame waketi vile wameketi. basi this is called the Gen Z time. Ama namna gani javeni? Ni undu utumite ma MCA kuga ni mekuhika kwaririria ndereti ya kugarura watho wa migunda uria urehete urugari Kiambu. Kana report ni yarehirwo bunge na ni tukwambia ku discuss issue ya freehold na ni twitanite public participation. Wamatangi akiranira guthie na mbere kuhinga mianya ya ungumania na uhuthiri muru wa mbeca cia muingi niguo kuhotithia muingi gukinyirwo ni tabarira iria cibangitwo matura-ini. Nilitangaza last week tumetoa kodi ya kulipisha freehold land. Tumesikizana jameni. Na badala ya kutoa hiyo nikasema ile kodi ilikuwa imewekwa hiyo nimepunguza from 0.25% to 0.12%. Handu-ini ha Inooro TV kuma Kikuyu kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Ili aweze kutuongoza kwa wema.